Banang pen scam magajing persya ke bajur lor kajing temu ban warra ke jakate nyut lani ke solid waste management project ha gesnong maulawai ke bahap apo karat madan kerdem ha ke distrik ribhoi kinong song snong na gesnong maulawai kerdem mau kerdep kalau bat mau besen kilemi patba ban penpau kajing persya halor kene kajing temu ban bo ke jakate nyut ke bahap apo upod usam jong gesnong kerdem Hagani ke kenti bagi patba nong song snong jong kene gesnong kilemi patba abiang ban persya kene kajing temu Kelum lang hapo kemadan nilai kai jong kekerdem ha kaba kilara dagi plakat jing thok boper ban persya ekne jing temu jong sorkar jela kabala shule sop tham da pentip ne yo ek jing menjur jong kipat ba ne kinong yalam snong jong garaj madan kerdem la sakiru ba kene jing mi pat ba lawan ban ajing kersan da UMLA ke umroi constituency uba George Bilingdo ubala ajing kersan ke bakraw kipat ba halor kene jing persya ekne jing temu Hakaba ulong bama uru kumunong mikmat ka constituency syumla dan jingtip ai halor kene kejing temu jong sorkar jela. Ulepen pauru bahalor kene kejing persya jong kipat ba nong song snong jong nigi snong hapo keraj persya kene keja kate nyut blatmu ban pentrikam ha ke snong maulawai. Ulekular ban pha da kejing tho ski bor jong sorkar jela ban pensya pat ba halor kejing temu ban wanra ya ka solid waste management ha ke snong maulawai. Nakaliang kinong ilam snong bagi pat ba nong song snong kilapan pau ke jing persya ya kene ke jing temu bat kiloong bakalong ru halor kanong rem babun ki snong kita nega telong umbam umdi nega klau ke badan ke snong maulawai bat kani kala ban penjak lea ke telong bat ru kalong persya namarkan sakta ya ka jakarep jong gibriu ke badan ha kene kathan namar kene ka marten kene ka project ka ba wan hapo hante hapo snong maulawai kadai keba tangsi kilo na kilometer na po kisnong ngajungi. Tegum tangi sutu kung kipai ba ng susunong. Danak ni kamaten kawan na po kisnong kajongi. Ni kung kipai ba ng susunong isyam kajung Ha kisni kebangsawan. Amar itip ba kadai kamaten kadai keba kinuanra nabar kasnong ngajungi. Kinuanra kinong tray kiba dagi dekhar tikumta ni shifting ba yo lase kane ka project kanwan hangte kan sem jing yak snong ngejungi kam ketun sekali saya kat sedap bat kecindap juga adalah hafsat kan satu ke penrak lut sekiwa kan salong menggalak mukra katu bawa mukra badan sar silom tegim kuah ban mamta deng kumagahong mene Iwan sene tang kata kami kata kolom bangin persya swa ba kandir kepon desa sisin data tentu ba kendala yang rupiah lang pai ba ha ke sngi le tayo bolade mon sai I bilat ko thai kubor ba kami ke persya le ki kun hon bo pher long kumi khamtam ba sai yo jingti ba kadon kata ga jingtumu na dalen ka sorkar ba pinanbu ya kata project sini Bos ketung isyo slow urur ber. Andrei bagan mampu kasai kumunong ikmat bagan suku bagan tip nampak tip ini. Hari kita yo bulan dapat kendalawan mi dilong kumi kisamla geramba. Bermanra ikut Islam. Dari kesini berlingkong juga rumaniyo ikut kita ikut. But kalau bu enah gaji perhat. Harga bede ko tadi ke project ke ba ke sorkar kamu nani ke temu manwanbu. Kumunong ikmat ni sisa badon ha ka undung go kha. Namar ban persya ni lu project ni kan ban sutu shwa ya ka tengrai ke jongka. Ke ke cimun toy jong pinong rep rada kiwan manra kom kita project ba di pai jong sosdong ha ka bede bat yo kabyo jam haga beje bat iwe ki bertapat jengore ko kim tinggi ni lagi ki kendon ke bambu halari bat kabagala perso haga kendon ko bani kenduk sira baik ni ki kendon nas pen pau sorka amar ba nima banchule e ka no kam krem da sufu shai kuno kan ta e ka lowe jo kisong ki